Paul kiolona gubernur limangaso rimon rinaro angkani malompo ya senge Ananias si bawa sere are to macucuana to Israele joka ku Kaisaria. Angkato jasa newa silaung yaseng Tertulus pada joke mangolo ku gubernur melo tuntu i Paul. Nenapa yoli ni Paul joka mangolo. Nama pamula ni tepu asalana ku Tertulus. Maka dani Tertulus ku gubernur puaku Felix ya malebie. Si punganna idi ma perintah puang tuli penet dingi mui ada mengenge. Si bawa nolai aka singata maega pa pede cetak ku bangsa Israel. Tega ki monro tapetu ki sukuru ki mana ngiyaro. Ya kia kuam mengidena mega tutak labe bawa puang. Ye loi ini nawa made cetak tengkalinga ki kasih cinampe. Ya kuidik mitai manasa ni makada bahaya lakde ya tawe. Nasabak tu lima perecui kolle na tu Israel kusinin na linoy. Si bawa alena na penggawana kalompo yaya sengeto Nasrani. Na puratoi na coba pakariawai bola sompange. Rimakwana na ro itikangi ro watue si bawa melo ki madeleki wisituru hukunna agamata. Ya kia angkai penggawa tentarai ya sengelisias malapasai polikuidi. Nenapa na pudaki makada ya kumelo ko tuntui melo po pada joka mangolo ku gubernur Nama kekuange ya kutaparesa ya tawe puang taisen itu matu makada tonga mana ya itapue purana pegau. Nasinina tu Israel yang kekuro pada napatongangi ya roh pasalenge. Nenapa mak bere ni tanra gubernur ku Paul makada wat dini mak bicara. Jadi makada ni Paul puaku Felix ya malabi Wisem makada matau ni ma parentah ku bang sewe. Rima kuana naro deu bata-bata patongang yaleku rila lepas selengewe kiolota. Mega tau misengi puang makada de panaliwengi 10 doso engkaku ku Yerusalem melo masompa. Na de nang kana runtu ka tawe mapak gursala yare ga maparecu ku bala sompange. Yare ga konro ngasompana to Israel makutoro konro lainge ku kotae. Na deto gaga mulai pitaki buti puang maka datonge ya roh asala ia pada natapue upegau. Ia kia mengaku kak kiolota puang maka da wolai lalalempue ia na senge tawe kapere. Ia kia tetek matoka masompa kupuana nene-neneku ia naritu puang Allah Ta'ala. Nama tepe toma ku sininna yang ketaroki ku hukutorae si bawa kita na nabi. Pada mato atau perku ia tawe. Maka da meloi patomana matu tomate ku puang Allah Ta'ala. Ya nari tu toma kasingyam pena makutoro toma jae. Nari makwana naro tuliwak gang kulyangi pegau anu tongenge kupakitana puang Allah Ta'ala si bawa kupakitana tolinoi. Nama tau-taunge tanah napaka lesu pemeng ku Yerusalem. Lesu kak melo mak bere pasidekah ku sikampuku si bawa mak bere akrobanga kuro. Na purana na upacinga leku si turu adekna tu Israel waktu ku matengah mak bere akrobanga ku puang Allah Ta'ala ku bola sompange angka sere are tu Israel pole ku Asia runtuk kak kuro. Na lena na si tongan na si tinaja angka kue mangolo kuidi paletu keki aga salakku. Na rekonasa memengi angka salang pura upegau. Na si tongan na dena mega to wewa silaung yerwatue si bawa deto waparecu. Ya kena rekodena ule manci sabi tawe pesani yanahe tawe yang ke kue maka kuange panasai asalang aga na ita watuku mangolo ku mahkamah gamai. Ya rega na ule yaro nasa ngasalaku ya naritu yau pawe watuna kakak kule na makada ya mia deleki kak kue nasabak matepe kak makada tuwe pemeng tomate. Na yaro gubernur maega di nese pasalena lalampu ya kiana katay de napataru yaro karakare. Maka dani engkapi yaro penggawa tentara ya sengelisias napa upatui karakaramu. Na napa mak bere ni parenta ku penggawa pasukange ya lenge jama jagawi Paul. Kuam mangitete inatahang ya kia dema na rantai. Na napa lalotoma silona Paul ya ku engkomelo jok ke jampangiwi. Sare are asor monrina engkai gubernur si babenena ya naritu Drusila to pole ku Israel.
Nasromoli ni Paul na paneng kalinga mak bicara pasal tepena ku Isa Almasih. Na yero watue na bicara Paul pasal na atau ngengenge si bawa pasal ya delekin na mana tawe ku suri mondriwi. Na napak guru atoi maka da dewat ding pangeloretak bawang itururi. Gangkana metauni gubernur na maka daning sikuna tu yolo maka kuange wadi no lesu. Wasromoli makutu matu pemang ya ku engkau wattu makasing. Rilenero na tajatoy yala dui ku Paul. Jadi madari noli newai sipak bicara. Labekna na dua taung isuleni Felix ku Perkius Festus. Ia kia wattuna isulei de na pesangi Paul. Na sabak melo itette ipoji kuto Israel.